lam shugo jotono no joto ani blog nai tongmero no norok ani thambal no guno saimang kana inka mo to video lai mani yagulo se video khaimani yagulo se blog khai tongmani gang ka ba o jakabo hongke ani piya bo diniti che ani ang doctor na se hekya gang ani piya bo diniti din hayo no osung sanu yakari thangata nge bele no khagamsa ke tabo kisah short clip phunogona nge tabo kungkang ke tini hingka ka ani test tongota doctor report to tini mana manya saimaya ikono rongno kunyo mangkhana ang sabu bai doctor naijana pai kwan tabo kungke doctor naisingi tongo hingke doctor ni timing ngaka 6ta blangka but doctor time to time no phayo do nge ko je jagabo hingkangke bai bani login oma tongjo jawdo kaham hamni jora onek gano help phayo baita hingke ko yang masa sarai khabi tonga asuk bakai yoksuka o sarai kama khorang khanawe tabung gang bo test so khaijana bagai yang takaisa romo haikya angke balani bakha glijak ang te sushi bu kirijak bo hingke ba bakha hamjata ani o je test khaijama bo sida match khaijama tongjak siro abo tabo oron bisingo je tam sanai bo allergy ni hote hayeng abo nayo jadi mani abo tamo match khayo chung ko thoma hajing tongsi tang bi no na chung age sile ko thoma ni tik eka assignment box ma khai pro si ma hajing tongsi jadi mani abo tamo match khayo chung ko thoma hajing tongsi tang bi no na chung age sile ko thoma ni tik eka assignment box ma khai pro si ma hajing tongsi ani report to belano hamya report mamani yagulo takai sa report manani tong kota hingke so iko ta withina nani haisak hingke iko te je kono mane robo samane angka ba just boiling khasan mo katang baja haisak ang bo phunga kyang ke no yang no ma phagya because ta ma ka ani piya theke hane mio honi sar dosta o khna o hingka ba oboni bagai hingke ta bo hingke jotono no rok reading tongha piya bang buthana musumani ani piano naina musumani naimaliya yango nge ko baba scooty rok nai tongha ke yango kaka butong ta gang buthana musumpono thangi maliya tamake ang se berai shori hamyang ko hebano nogo tong to te ka bishima tong shiro angbo jotono buno tata khairo nin da so ang thangya kaka miang doctor na jaga hemani hingke chicken dog dud dog joto hingke nog bisingo khum tongmani je plant tongmani abo ba ani allergy tei dog cat oborok bai bo ang avoid kima tongnai so aboni bagai abo chaide bang ta mang khoya hingke ko nogo no mai chai rok ma tongsinai ta but bere ma mui rok chai mane nong bor ka jotong ka thia thangjak kan pia thekya
Baisong thangai kathayo borong na video khaitu heka hingke ang tai kun phano phunukli ata ang to blog khayo hingka ba kisan bagan short clip tu heka baisong mu kumu ja sani dai kusun rok last time an dai kusu thiada ya puru bothi puru piano just cha khari romani u tabu thwi thangjak ka osung jani ki bukanai shoi tu ku paimani hingke nok ni borong ka gari kudo borong ni joto no thangjak ani piya thwi thangka hingke aboni bagai joto no thangaijak kathyo miya horni 10 o'clock ro thigina piya sabinli ang saimon chuge ko tangka thikya thya bisongo tare ko bhai tai ro ko sime blana hingke aboni bagai ani babani binka bini husband ta baba song thangjak ka song thangjak baisong jotong thangjak hingke chara kisa bai kene khang tongpa hingke so right now I can't go anywhere. That's why I'm not going to nangka. Aku nak dah nong luar date kena musim ni ni ani report po nong ma. So na aku suki tongman kena sorry hamile no tangi ram ni aku ni actually ani thyroid tongo jara thyroid tonga ni bo kabama thyroid tongo but ang ani thyroid dong kangke long diu just seven tong na long diu funi tong so an thyroid tong awun bagai totra bokasa gatai kabang ma unko rugunang sengi tong shiro hingke awun bagai no piya thima to bele kha khamja class dai thipuro dai kusut thipuro piya na last sa khadi rohmane awun last hingke kota abun salam songo ke tini nan blog to kaham to hunani ya jani to kurong no ani nukungo chin family bo chin poribaro je hamyang to mani obrong no share khai samani no tabuk ke horbang ka horima jabai iko bithi jabai thusina so guys tinan blog na ngoron nen ka jinai bye bye joton